Menteri ka Sarkar Jelau Bada Sakhiat Bha Lamare Ubalongru MLA Kamawati Constituency Ulapan Pau ke Jingkemen Baka Sarkar Kaladab Ban Menjur Ban Mangya Kapisa Kabakon Shispa Khatsau Klor Tengka Naga Benta Ban Snano Eka Surong Kaban Nadu Umsning Hadu Sonidan Ubada Sakhiat Bha Uloong Tang Surang Kabenang Shen ka company kan sedang no ban snai ka surok kaban nadu umsning hadu sonidan kabadon ni ka jingjalan kumba sau pau kilometer ha ka jinglut jingsap kaba shispa khatsau klor tingka kabala bay tingka daka World Bank Uloong katay ka surok kabala sa kongreng menta lapalat sau pau sau san snem ha kaba omshem ladon kanu ka jing maramon ne ka jing shna thmai bad kane kalabu yaki pajba ha ka jing ka bakraw ha ka lek ka wan Ulapan pau ka jing songu ikatanat PWD bad yaki he Sarkar kibla shimkhia ban penyo ika jingmang tengka ban snai ka te ka surok bad kane kan long ka jingkerkhu yaki pajba baro jong Kamawati constituency Ngashim ya kini ke kabu kandiat ban ai kubor ke bahaya ka Kamawati constituency obviously ba menen kesni ngilayo ya ka allotment jong ka surok UG road ka bangi khot ka umsning jagi road ka bana ka por ngala ju pen snow bana ka por ro ki demand ki ba per lagi pait ba nong sosno jong ka Kamawati constituency tengah kwa ban shim ya kini ke kabu kandiat ban yathu ya constituency hi borok wai kam tam ya gitu gisnong tiba pendon kam ya kene ke surok kabala sa daki san post nem menchwa umdan repair umdan no mano washna handrai menta pada moh nga penpau ke sungu ya ke PWD department ya ki teams ki repair ki ba la shim ya ke benta ban pendep ban penyo ya kan surok jika khabar ke bahang ai ya Kamawati constituency ba ngilayo ka allotment kumbang laju kren na kapor ke ba shispa khatsau kror tangka bat ka allotment ngilayo ke siti tikana ngilayo bat kani ke kam ngatrai menta uteyo lani uni uteyo banwan dada uslap wailat mo te kani ga company ke bade ban tray ke balayo ya kani dan sedang no ya ke kam ban tray ya ka Tekani ka kubor nga syukwa ban yato kenapa kan lor hukum kajik aimen sim mau yaki no song jong Kamawati constituency barok wa ka jo kapor nga sobat parmap na pi di perlok jong Kamawati constituency hot nga tip ka de ka jingi khun ka ba nilai khun nadu uwar ja khatphra haba de ba so marsen Punjab yang nang te kum MLA kani ka de ka surok ban kongdo ka ba nga propose andai na kidaw mamla man kier ka sateng no nagaway ka banta siya kaway ka banta nagaway ka por siya kaway ka por henry kumbangi angnud kumba ngila ya tristom hi baro banyak penyo kala wan urlong no mentaban ngin sedang no kala syari sisi kadai ke jingso tenat bat ke jingso shngan nagaleng jonga khamtam kumu family no mikman hoj phang arphang ngila don hapdeng ke jingdo mensem no nganum len ya kata handai lembaga jung donlang honorable chief minister jungi honorable deputy CM jungi bade minister in charge jang PWD roads ngilala ban pen urlong ya ka kumbangi yang nut tengah kermen scam hapo onru lane nyo banai ngin la ban pendep yau ka company ke bala yo ya ketika kam kan la ban pendep ya ketika surok ke bagi ngila angnut di sausan san posnem bat nga kular repi ba wadla dangan num yele su na mahuti ngan ile non kramro ka jinggut din namata ka ceng surok pat kan teng bet kata ka ngan mensem ka banga kwa ban ai pipim dei ban so do mensem na mangan yele na sepon kram ndai ngakwa ba scam ka mensem mo shania bet kum ba pichu shania bat ngan budin bet ranga pun kam makna sino kram ngan budin be habakut hi namun tahu tu surok pun pada nama ruteu deu jingkular bangala kular neru mencual barang sultanat dia ladi rupa ngilala ban pun urlong ye ukai mentah kermen scam ba masen ailar hinu slap kulel charles ni ngin yo ban sedang ban ngin la ban pendap kat ba kular bala kenang ba ke konstituensi kan yo ban penan kambul ki ba mo ki group sene ki seng ba per ki balu juan teng ban ya keren ban ngai kan ero ki bangala ai ke assurance ndo mensuaro
ngaso man ai khubor yo phiru ba to banya mo banya song suk no manta no ngatip ke pressure ha phiru umdai ki bakai nomor phiru kum ki seng ba per ki bun ki pressure ke ba phi on ki pai ba bun balang te kum ba phiru pila kit kya bat pila pun sngo hangan ke por ai khublai ya phi ya kata ka jing kit kle ke ba phiru pidon te handre mo ngaso banai ka jiro ya phi itu kisah yang kita juan pen banyak keren banyak khana banyak mari discuss banyak habari betul surok te mentahi ngasuku apa no ipi ba in lalong banyak mo banyak nungkum no ban yo no kecil touch pang mar bangila yo yo te surok te tanggani hi